Halo teman-teman, wow, hari ini kita mau berpetualang mencari kuburan ondel-ondel nih teman-teman ini. Wow, kira-kira ada enggak ya teman-teman ya kuburan ondel-ondel di taman-taman bunga nih teman-teman ini. Wow, oke, sekarang kita mulai mencari. Oke, wow, kita berjalan kemari dulu ya teman-teman ya. Wow, kira-kira di mana nih ya? Coba kita lihat teman-teman ini. Wow, ini pohon apa serem banget nih teman-teman ini. Wow. Oke, coba kita berjalan kemari ya teman-teman ya. Wow, kira-kira apa yang bakal kita temukan nih teman-teman ini. Wow. Coba kita kemari ya teman-teman ya. Kita lihat kemari. Wow. Wow, ini dia teman-teman ini. Ini dia kuburan ondel-ondel ya teman-teman ini. Wow. Kita dapat kuburan ondel-ondel teman-teman ini. Wow, ondel-ondel cantik. Wow, bukan ondel-ondel cantik teman-teman ini. Ondel-ondel Pak Jenggot dikuburin pakai kelayang teman-teman ini. Wow. Oke, kita selamatkan di sini saja ya teman-teman ya. Wow, oke. Coba kita cari lagi ya teman-teman ya. Kita cari lagi di mana nih teman-teman ini. Wow, kita cari di sini. Wow, ini lagi teman-teman ini. Ini dia kuburan ondel-ondel lagi teman-teman ini. Wah, coba kita lihat. Wow, benar teman-teman ini. Kuburan ondel-ondel cantik nih teman-teman ini. Wow. Oke. Sekarang kita cari lagi nih teman-teman ini. Kira-kira masih ada enggak ya teman-teman ya? Kuburan ondel-ondel. Wow, di sini sudah kita temukan teman-teman ini. Wah, kemana lagi nih teman-teman ya? Wow. Ini teman-teman ini. Ini kuburan ondel-ondel Pak Polisi nih teman-teman ini. Wow, coba kita lihat teman-teman ini. Wow. Benar teman-teman ini. Wow. Kuburan ondel-ondel Bu Polisi. Wow, jangan-jangan Pak Polisinya juga sama teman-teman ini. Wow. Oke. Sekarang kita cari lagi ya teman-teman ya. Kita cari kuburan ondel-ondel Pak Polisinya nih. Kira-kira Pak Polisinya dikuburin di mana ya teman-teman ini? Oke, kita mulai mencari di sini ya teman-teman ya. Kita cari di sini. Wow, susah sekali nih teman-teman ini. Wow, ini dia teman-teman ini. Wow, ini. Wow. Coba kita lihat teman-teman. Kita lihat. Wah, ternyata benar teman-teman ini. Wow, kita dapat kuburan ondel-ondel Pak Polisi. Wow. Pak Polisinya masih bersih sekali teman-teman ini. Kumisnya masih tebal sekali. Wah, gimana ya? Wow. Kita dapat 4 kuburan ondel-ondel teman-teman ini. Wow. Oke teman-teman, sepertinya petualang kita mencari kuburan ondel-ondel sudah selesai nih. Jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Oke, goodbye.